ladies. All the beautiful ladies, WCW. WCW to you, Stacy, a very good morning. Good morning. WCW to all the women. Wengine wanapenda kuitwa women. Hakuna madam. To all the babes, all the beautiful babes, Agosha Jamoka. And of course to all the able single mothers. And good morning to everybody. The magai wewe motugi. Na wendo hana modo. Nethengio Ngai ni tondu muthenya wa umuthi ni twarahoka na turiega Ngai ni atumenyereire. Nethengio Ngai ni undu wa muthenya wa umuthi. Nethengio tondu twi muoyo. Ogima mwega wa mwiri. Ngai ni atumenyereire. Tukaroka guku na tikwagirira. No ni undu wa tha cia Ngai. A very good morning. And of course that is WCW to all the ladies. 20014, very good morning. Kameme FM official fan page on Facebook. What up? I can see you there. Silent listeners, a very good morning. Diaspora, how are you? A very good morning. Mathaa mana makuigua wega gutwarana nawe nginya riria cikwihanda wega thaa 8 muthenya wa the 22nd of October 2025. Ithari ya mbere tuhure shenene. Ithari ya kere tu na Dr. Chris Wambui na ni aguka twiri horo wa gut health. Ithari ya muthie ni tukuri irio cia kiroho na the one and only Reverend Beth Shege. Ni ndakwendera muthenya mwega. Irathimo cia Ngai twarane nawe. Kweva na gwetikirika ne ciaku Ngai tuhere mehia maitu tondu turehia. Tuone kana tuone. Thiini wa ritwa ria Jesu ni twahoya na twetikia. Ni twaguthaitha na twetikia. Amen and amen and amen. I have missed you. My name is Modoni Keroba. Good morning. Happy WCW Modoni Keromba. Good morning. Good to see you this morning. We missed you, Jana. Same. Yeah, we missed you. You see, the Wazungu guys, they say absence makes the heart grow fonder. Good morning, I missed you so much. Happy WCW, welcome home. Thank you. And Paul Sana for where you went to represent us yesterday. It is well, yes. It is well, it is well. Yes. Nyabe joy kanya gaka gucokeria aria wa mbere Ngai. Na rio the maranyitiriire family ya Professor Mang'orio. Yes. No horocio ni wa Ngai. Amen. Urari muritu muno. Turaroka kuria mochari KU refaro, turathi ginya PCA Gong, turacoka turathi kuria turathire kumuhurukia tugacokeria Ngai ngatho. Amen, amen. Ngai arekire weki wake na wedi wake tutire na ciuria tungioria. Ritwa riake rirogo. Ari othe maranyitiriire Professor Mang'orio na mahoya na besha na guka kuu ni twamucokeria ngatho. Turari aingi muno tutongoretio ni chairman wa Kera, Engineer Anthony Mwaura, Maina wari Muru definitely arare kuu, Roger arare kuu, Wamukera arare kuu, Duati arare kuu, Gathara, Thogori, Jerry wa Kimani, Mheshimiwa Kanyi. Yes. Oh, Rahabu Alek Naivasha Resort ona dogehota gutara. Oh yeah, God our best sana. Duma. Oh, ona dogera hotire kuona maitho. God our best. Kenyita. Oh yes. Na turacoka turare kanyama haria Karen hetagwo the Bull. Kore gwa kahio turatugwo wega na muthuri ucio Ngai na family yake. Ngai ni aguthi na mbere na kumahe hinya. Ari othe marokire. Ndingihota kumugweta na maritwa kuma kodo na kodo. Thank you and thank you so much for supporting our dear Mang'orio. God bless you all. Turena mheshimiwa ogwetwo Kionjori na mutumia wake nyina wa Kionjori. Yes. All the toka macokeria ngatho na kuma hau bado no tukoya na pole kuri murata wako nejo ni uraheanire pole. Yeye ndaheanire pole muthenya wa ira. Cia mundu gwetwo IG. Yes, ya fafa wao IG Kanja. Inspector General Kanja ni atigitwo ni baba wao na kumuhera pole haha. Ni pole sana. Ni gutugwo ni baba wanyu Weston Kirosho Kanja. Na ni ahurukite mathiko ni muthenya wa rucio.
tomorrow ni muthenya wa rucio the 23rd kuria gugwetwo Thome Village Matanya Thigiti location Laikipia Central no kuokoa mheshimiwa Kionjori. He will be the host MP Laikipia County. Gakuhe pole sana IG Kanja, pole sana na family yanyu niko tugone hiyo father na reo the marashaka ya geyekaga wendi wake ithu tukiuge atia. Yes, ritwa ria Ngai irirogoshwo. Ritwa ria Ngai irirogoshwo. Yes. Tene na midi na midi. Amen. Otherwise we are tindekire guys. Uncle atutwarire wega muno. Oh, thank you uncle. Yeah, thank you very much uncle Wahianyo. Asante. He drove us very well. Thanck you. Reverend Lady Akahigara agiuka. Turagithio wega biu. Oh, thank you. Na turatuika kurathimwo muno makiria. Oh, nige twagikiroka. Ndakuona. Karibu. Asante sana. Good morning Wajiko. Good morning. WCW. Happy WCW mami. I celebrate you. Nimeona umeandika mavitu kwa Facebook. Mimi jana nimeshinda offline. Nashindwa wako ni kumedaje. Asa kwena kiundu kia riri kiandu gutwika insensitive. What is happening mama? What happened is, Yes. allow me to speak in English. Yes, go ahead. What happened, yes. They, see, you know Fidel? Yeah. Fidel Odinga. People went on TikTok. Aya. Yes. Mundu agirakara githungu. Tell me mommy. People went on TikTok. Yes. They started making jokes about how he looks. Oh, shameless. The guy straight up said he's sick. Yes. So why are you making fun of that? Oh. Ni content creation gani hiyo? Yeah. You see content. Yes. How wana make wameonekana? They have. Most of them accounts yaone si reported to magatharerio account. And that is not even the problem. But ne damage kwa kosera mundu uyu. Yes. Tiga kurakara kairetu. Tone chincha Kenjari gikuyu on your behalf. Yeah, please. Tiga kurakara kairetu. But that was not Negogete right. negokuhura rucine ndacoka ndaiga hey ugu arandika kandika what question tiga kurakara. Ti Fidel ni mwanake uyu ngine junior. It's Raila Junior. Yes. Sorry, Fidel Fidel ni Huruke Junior. Ni kurakara. Yes. Riu ri andu ucio ndu nake Ngai ndakorwo ati toro. Riu utari mwana. Muheti na mwana no utamuri. Muheti na mwana no utamuri. Riu ucio no mwana. Eni. Riu ukoraga riu gwaku nawe riu kiundu kiria gia kunyita. Acio mendagutigirwo Ngai. Atiro ndo. Uri not. Ndu ucio ni ko ni kurwara arwarite na ndangihota gwicira. Arauga kanua. Agua koragwo maguru. Kana mutu kana githire. Riu atire bata wa kurehagirira ciana ndirona kirumi gitare na kuria kiri. Pole sana about that. Pole sana ucio ni Junior pole sana Raila Junior, yes. Raila Junior pole sana but otherwise ukiri sawa mami Niende sawa fio dire na uru. Kararia githungu githari ko ni gukirwo Asa kauga taimagini arara korogwo na ndari njaga maica mwiri arauma nayo it is so bad, sad, very uncalled for. Asha ure gode muraga na mutiguaga ngoma koragwo thiini wa andu ukanacemania na ngoma atikirite thikati ati na hea uria tweragwo ati na shoge kamundu kairu kena hea korwo thiini wa andu nake Ngai ni Ngai na ndakora muhiti na mwana no utamuri riu tutigitigane no horo ucio otherwise ni muragitindikire turatindikire wega fio turagia na muthenya muthaka fio. Yes, na ndirake munyitirira kuria na muracokerio special thanks ni PCA ni kanitha ni clergy ni ndu wa kutangatha uhoro ucio wa our later Wairimo till we meet again. So karibuni nyinyi wote. Ati Mike zinangorota yako Wahianyo anasema punguza volume ya audio feed hapa. Oh ya nini? Audio feed hapo ya Facebook. Nani alipatisha hivi ni Saimo? Sorry ni Saimo alipatisha. Ndio ikaenda juu hivyo. Ni Saimo. Sasa imerudi. Haiko sawa. Haiko sawa kabisa. Ni Saimo alipadisha. Ona kongeroro CCTV. Saimo turagekiraga. No ndaramenya gakeneka niko. Ona sina kaune headphone. Yathukirie matu. Miaka ya media ni guthukia matu. Nenda kia
video kuigua Manzai Model Delivery. Karibuni sana kama turea shapo. Shapo cia Raha Premium ngano. Ndakora ni urageithirio ni chairman wa Kera. Engineer Mwaura. Engineer Mwaura ndageithika murugo ni ajui. Twamunyua ho ndio karara nio kirete kibeti kuharura tubara tuothe kiria gikorwo ahetwo kakara hazi hothe ni twakaria na tutinacererwo hau hawa kahiu tuma around 4 a.m. Mutinasherero grown ups 4 am ni sawa tega tuko na serikali 4 am na so ni 10 tuko na serikali yenyewe na serikali na so ni 10 am hawa kena mathaa 12 no ginya tungikaririe muthuri ucio gwitwo Mangorio. It was very very sad, but anywho turie ngano turie mutu wa ngano mutu wa ngano ni Raha Premium ngano. Yes, o ne mutu mwega wa gikiro kia iguru uraruta cabaci reyunura tokuyunura sama cabaci njega. Yes, riu ngireke ngwire ureto fortified multi-purpose baking flour. Yes, ati no uruge naguo mandathi butha mogate cabaci na mutu ucio uragura kuma Kafo Naivas Quick Mart ne turoka next week kumuhingurira handu hegwitwo banana. Wow, Quick Mart ya banana. Yeah. Jama supermarket haria tugacajamukira hauja. Yes, tukaingira kau no mutu wa Raha Premium na maundu matiganite. Yes, distributor ABC Stores, Able Gods, name it, na mutu ucio ugakigura wa ngano. Ungenda kumenya maingi megie mutu ucio hura na beno 0723 730 539 0723 730 umeshika? Nimeielewa kabisa kabisa nimeishika. Na how hareto the booth Karen nyama njega. Oh my Gima Kavagara. Gima Kavagara. Joy Millers Limited. Ocio neo gima turakireire. Gima ya mutu wa Kavagara. Raha Premium mutu mwega. Muthenya wa Friday Ngai ni agotukinyaniria. Amen. Tugakora goko rucio. Rucio wa ini. Tuthie nginya Naikuru. Yes. Tuigire Odinga Street. Yes. O hauja wa supermarket ya Jama. Riu tucajamuke. Tumagaretio ni Joy Millers Limited. Kaman karega tare headi njega yetagwo Samido. Toxic love. Who will be in the house? Kababa. Karaiko Master anaingia akitoka Hedi Gavenge na mpira Tony Anto Shanjamuka na kidogo tunaingia kwa chai. No, ndio chai. Nakuru, we miss you. We are coming hometown. Are you ready for us, Nakuru City? Are you ready for Shanjamuka? Yes. We are coming this Friday. Governor ne toka murehera bagiti cia mutu ocoro ni ithu tugoka na sample cia Raha Toto Uji. Yes. Abiwe na mutu. Okay. Tarete bagiti biri. Hata mimi nafikiri tupitie kwake tufanye practical ya kuipikia watoto. Ndagete kira tukiria tatu. Ukena chai. Korogi ya mwezi mwakio njuri araigire ndikwaria ndikohe wakiruba cai. Kona mutumia wake akenete kare oguo no mere ona maga kwaria tuliona cai wao ate mauge matikwaria. Leta hiyo chai. Yes, karibu sana ndani ya chai. Hiyo kakuna tukumisete. Ona ni by the way. Maundu maria mahandikite tutionete utuko toro tutionete toro utuko ni tuonire kama kurale nawe 4 am tino nyama turari ni mucene gutheruka tuzo tionete toro ndarakira rini yesugo ciramugarurukana Ngai governor uriku Nyeri ha Ngai andu marareka mucamano gwicira marari mathiko mangi riu akiaragia ri uria riu mundu akiaragiria andu araugona ni wega Ngai ndakomaga kayore riu maundu maitu ni meko Nyeri haya andu arana rieng arauga riu maundu maitu ri ni mekwagira haya tondu ona ni arakieherire mendaga atiru ni information araheana riu andu acio marabangite uria megututhigitha guku thirikari-ini no nake Ngai tondu ekoma kayore arakimwita aracagura ihua baba
no rauga riu ti governor akauga atia akauga riu kuringana miario yo turathikiriria ri akauga Ngai nyarekire wega haya tare go celebrate wow riu kai tutige komete toro tukigeria kurora na kuria ahuritwo tukui kare mugoroki kai niki governor na ni muthuri onekaga tare muthuri mugima gwiciria andu arahirie ni andu ramaragia muno ni mehatagia muno ni nerega kuga nginya na gukomathai matikiraga thirari rĩrĩa kũmona rĩrĩa kuona mugima gwiciria kĩrĩa egũbatara gwĩka rĩ speech yake andĩkagĩrwo nĩ gũtuĩka careless who celebrates death only the devil or a fool imagine that's so foolish imagine oh my rĩu erĩga kũhera rĩu ningĩ nĩ okerire tindĩkwo nĩ andũ tindĩkwo ona hena andũ a mĩena ũyũ mokĩrire rũciũ no matinangenia nao tondũ rĩu maugire atĩrĩrĩ atĩ mũkĩigua akĩaria ũguo ĩyo ti mĩario yake ĩyo nĩ mĩario wa Mũnyoro na nĩguo tũramoria atĩrĩrĩ ona inyuĩ serious rĩrĩ wa Mũnyoro arokĩra ha andũ nĩ matige ona rĩu acio nĩo orugo na gũkĩra governor stop politicizing everything yes ona tika bata Sifuna ugire tuhanire augire ni sawa imagine mundu agokira kuga ati wa Mũnyoro okira ha ati one maudi ona ndireka kumuona mĩcemanio-inĩ ya wa Mũnyoro ona atakirega kwaria ona ndĩciragia anyway kengire tondu it's very sad no nĩ agĩokĩrire eke to apologize on behalf ni apologize ona eheria ndundu-inĩ ya kiria ya vice chairman wa council ya magavana ni akoragwo vice acokeru resign governor tutire sure that's so stupid no ni eheria kanjo-inĩ ya magavana na hoya muhera riu thina ni damage ni yumagarire muno ndiri horo tondu riri riu tukiuge atia no mukihopu matirakiuga ni murima ningi ni mekwambite gututukanira ku ithuothe no wega ondu Ngai ni akiwe muno Ngai ni we uwi tutukanirwo ku ithuothe riu tugitukanagirwo ku ri tukiriga ora tugwika ri kumbe ni gwathondeketwo WhatsApp group tukirwo haya kwari na WhatsApp group yathondeketwo yake Ngai riu ri wakati mathiko kana yake ya kuiya mburi haya ni tuma goko riu tumire ku nyere riu twe Nairobi he group yathondeketwo yetagwo Tukaibe Mbuzi group Tukaibe Mbuzi za Wangena group na by the way tokethi kuimba mbuzi tobe to apologize yes on behalf of miario ya governor wa Nyeri sorry whatever he said digwite tukuigwira haha akorwo ni apologize ona gutire mundu utangekehia gutire mundu utahetagia it's very unfortunate it's very uncouth tutingienda riu guthi turaini tou acha tutire riri ithu tutire akiurago werago mugikuyu ndahura akiurago no not that hapana tuingira kwa Busi forgive riu ri Busi nera to Busi ke twana group tukirwo ni ame group reke riu tu niho turoka we group yathondeketwo yetagwo Tukaibe Mbuzi za Wangena group oima Wangena ma Wangena ma Wangena na Ngena mwenyewe tukimuhe WCW ndari hindi akaga news ini tamaka guturaga gwa guthikagiriria na tuthikagiriria winyaga itheke mamu hari ori titago gathemba na umaka meme-ini gaitheka muno hari ori ndanyiha oi muri onake ni akunyangirwo riu kuratuika riri Wakarinda ni araumirire ringi aya nderega kuhura ndore agothe murimo wino ni kwari na grupu na aria mathondekire grupu macamanetie nyumba handu no maya wo mbeca mecioro ariho haya metetwo magaikara thi mageciria ritwa ria grupu tumite atia nigetha andu mamenye na ihenya wekirwo ri igitwo Tukaibe Mbuzi za Wangena group wizina ke
admin no ndanatwira ndanatwira admin no ekiambia kwa andwo kuringana uria mundu egutenge okoro makona uyu ri uyu ni okahingurira mburi uyu ni okarenga waya ad group andu makiandwo nginya yake ari group ini gweciria makiona riri uyu ndangikira muno makimure akireftithio tuku agoka ucina gikora emreftithie riu thutha wa hindi o yothe ri riu ni hindi arari kwanirira it is 3 years ago almost 4 years ago riu ni hindi arari kwanirira kuga ati we ari group ini yo ni kurutwo tweke atia na nio yale mamuruta auga ati ona thiru ni kwanirira uga tugakiuria atiriri tutikiri na thina ni maire ndarauga ndaratwirania na tondu ayu amburi makiri okuo ri mate akere muoyo akere haisa weri band agethia mwe handu auti ndagethie karabiceni-ini ri arenge mwe maguru wa Isabeli okay ahenda ndio amageithia muriega wega cai dadi wetu anaomboleza wasimlete yes ona agieterera basi akirikie kumuni ndiye anaomboleza athi hau amwire atiriri muriega wasimlete ni mwaririkana miaka 3 mithiru hindi kwa irwa mburi ndina gacai daga tuthukirie birthday week ya baba ni ya weekend ona guthitari yo ya Sunday ikwenda uguruki ni guthitari wathi go celebrate augete ndaigwa mwina birthday Sunday dona ndingekira nacio nie nä tota njoi tarekei ndä mwä re mä aka 3 mithiru tarore ndä na rä rä ndä na screenshot twaä na grupu na nä getha tå rä cike rä no nginya kä re rä tå wa må nyoro cikisia bati gå cika ngä ndecike canja mawenda gä cike nä barä admin agitwandi ona kumura haya enyo tumaye kai tanyogerai muthuri thai na thai mutumia ni woka kingira rumanya bo ne kemerume nero mwa itagwa karinda karibu rego we kurua ne rika ria mwangi wewe wari karia munyongoro nduraririkana wega wewe wabare ya maina we astiriri o hau ari WhatsApp group andu acio ni manyitanire na makinyararithia munene biu othe wa kuia mburi utari wa kuia mburi aria meku aria matariku na makinyararithia munene muno na magituma aigiririo nginya ni ihi cia Isabeli igareke kahuruki I remember ureke ya huruki yutinda mukirehe showbiz na manyitanire mathi tukanyita noguo nginya na njogu tukoga Stacy ni kainuke yes kurumara gaka tunogetie muno kwanja gakahuruke kamurebi kau gacoke kwa live gathie kamurebi kau gathie kwa live uthaicå renda gwä tua babe useless wewe ni useless wewe ni katikati nana gozeleli mapinete nginya group ĩyo ndũkahĩtũkwo nĩ updates mũthuri thai atakũgata thayũ mũtumia ndoka thutha wa mĩaka 3
ndenda kuhura rigathi ndige kinduga mborera niwe bari hau endo nä rarä kå mucemanio ũcio nĩ kwarĩ mũgĩkũyũ wana ha gĩkũyũ nĩ kwarĩ nĩ tũramenya marĩtwa marĩa mangĩkĩrwo so what nä twacemanirie gwä å tukå nĩ mandutire tondũ nĩ ndendaga kũrekondi ngũtũmĩre arikana nĩ nderaga andũ we wĩ mũthuri mwega no nda screenshotire na hakiri ndona ndingĩtigwo na henwa